Omugandi erizoba abarukurra erindiro ry'enyamishwa n'ebinyonyi erya Ankole Demonstration Zoo bachero mashemererwa bwanyuma ya Queen Daisy owazigija omuhara nuko kumweta Princess Alson. Now you have a clan of your own. Olwaleero luno tuli wano ku Ankole Demonstration Zoo celebrating nga tujaguza okuzaalibwa kwa horse empya endogoyi empya gye bayita Queen Alson. Nyikiro shaisha tunenda cheka 20 etuzarire empangare nangashinayo akishya kutweta ngo ni princess. Aha namunonga nkerizo twafuna umugisha deputy RCC Mr. Kanusu yija so mukutangira na no kwakira enyamisho yitensya izirwe nyikiro twamuho umugisha ngo aje izina. Waliwo ebinyonyi bingi ebimu biva Gabon tusubira no kusubira nti je bujje mu maaso Ankole Demonstration Zoo egenda kuleta wano lions empologoma empara byonna ebisoro byonna byomanye byomunsiko. Ankole Cultural Demonstration Zoo bakahebwa orusa okurinda enyamishwa z'omwishwa okuzirindira aha famu yabo okubasa kuhinduka ekyoburambuzi okuruga omu mwaka gw'2018. Haroho abantu abino Ruganda bakuzira obunyankogute konkitwe hati ntubereberera hati mwe no mukubereberera kandi hakiretere cyo buhangwa kandi na necyo burambuzi. Omwanya ogu gurumu ebinyonyi n'enyamishwa z'omwishwa kandi ebiri ebyoburambuzi omu kibuga ekyambarara. Ndi Michael Tumwakire na Jimmy Muhumuza abwa TV West.